ngifuna ukuthi asondeze lesitsha kakhulu, asisondeze thina asondeze ngasibamba ngasiphi la memeza ngakuphumela ngalimsungenyo. Ubona abantu kumele bafeke amufundisa abantu abosisi bozala trayela ngapha masamba so angithi kusidlula la phaka khona itiya bangiphakisa letiya nayo yashesha nahamba ngale ngihamba ngale ngithatha letiya ngiyampulisha ngithi ngicela umthelo ngomntoko letiya shisa hansa uzihansa uza yini and again asavana uza ama 2 liter 6 pack angithi ujwayele 6 pack pake 6 pack nesitolo lapha yathengwa lapha nesitolo amuthenga 6 pack ema 2 liter manzi nasa uphuzisa manzi ubamba ya umkhabo bengaka nokucela ubangaka why kahle i-government yenza kanjalo uma ucabanga wena? Yeah, i-government should nayo depression i-government nayo vele uvale impofu bayo kusela kwayo ya nayo shuthi vele uvale indlala yayo i-government uyayithola kanje ya ngoba vele akekho umuntu othanda indlala uyayithola ba but nge-drugs limosha abantu ya lona limosha abantu kodwa kusalayo kunomndeni ophilayo futhi ngako lokumosheka kwabantu uyayithola ba ya ngoba abamosheki kuphela khona abaphilayo but abayincuzana abaphilayo bamosheka ngabantu iningi liyakhawatheka kodwa mara uyazi abanamsebenzi umuntu uzongatholeli okufunayo la uba satisfied. So awucabangi nangokuthi because mina indlela engikuyibheka ngayo ukuthi if ever maybe ba introduce i-drugs so that since sibona i-rate of employment or i-rate of unemployment iyakhuphuka so bazama ukuthi kube bekungekho i-drugs maybe besingakhona ukuthi sifocus bese siya-strike or siyalwa so i-drugs lenzela ukuthi kube nabantu ababhaya abadestroyeka yeah bangeke baze bebe nendaba nempilo njalo sakuzivele futhi ingelele for ukuthi isdestroy ngoba sesibasazi ukuthi sibantu abamnyama thina sihlakaniphile ethola njalo sibabhaya angeke sonke sithole isibhaya angeke sonke so that is why bafuna ukusirichuza wasibaningi yayibona overpopulation sinayo kakhulu so manje bazama ukuyirichuza ethola plan and bayirichuza la kulentsha ngoba bayazi ukuthi lentsha le iyezokwenza ukuthi manje bacindezeleke too much so if njengoba platform ya realign is nokuthi